Dobro, daj, Brčak, hajde, šta je bilo danas? Zašto nisi mogao? Zakaj se Žaks 3 puta zabio u ogradu? Ne, danas smo Zaks i ja probali razriješiti se loše karme kad se nas dvojica vozimo na stazi uvijek nešto pukne, ali nismo uspjeli. I opet se neko Zaksu je prasnuo crijevo s turba pa je malo šerafio. Ali ne, pa bilo je okej, samo što smo morali šerafiti po autu, opet je hupser, opet je overjump maybe. Na izlasku sa staze su lomili ovjese i tak dalje, digli smo auto za centimetar i pol, pa je to sad malo bolje, malo imam problema s prednjim ovjesima. Našli smo potencijalnog majstora, ako je nešto krepa da se može variti. To si ti našao, kao i obično, Rogi handyman i to. Ništa, baš smo se lijepo proveli. Da, nije bilo drifta na prologu, to je bilo malo onak banana. Da. Jer po prvi put ove godine nije bilo drifta na prologu, jer iz sigurnosnih razloga bilo je pitanje samo kad će to uvesti, odnosno zabraniti. Bilo je nešto malo tamo ispred gradske vijećnice, tamo su se dali otoška. I ti si zapalio gumu na kojoj si moraš dati doma. Pa da, to sam razmišljao negdje onaj na 10 sekundi, ma neću jebem. Auti su skočili svi za jedno 100 konja, 150 konja gore i ono, prestrašno. Prestrašno, ove godine konkurencija onak narasla. Ali to je dobro, ali i naši auti kompletno hrvatski su složeni onak dosta okej, dečki dobro voze, čak ono što sam rekao za prvu Brklja kad je krenuo vozit, frajer ne znam, onim pokusnim terenizima, je rekao katastrofa, bruka na kraju dana, malo ga gledaš kad vozi, stvarno dobro im ide, dapače. Zaks kao inače, stvarno definitivno među favoritima po meni što se tog tiče. Mnogo da nisam vidio, ignorirao sam ga skroz vjerovatno bez veze, on samo vodi priču o tome svemu, a ono... Ne, taj frajer užasno. Ne, frajer je zakon.